жадырып атат. Бұл қарды кім жадырып атат? Бұл кім жарықты алып келіп атат? Бұл аспанды жұлдыздармен қосып қойған кім? Үстінсіз тұрғызып қойған кім? Жерді төшеп қойған кім? Тағыларды қағып қойған кім? Мына кез сұра, таныдың ба шоны? Сен жаратқанын таныдың, мен арафа нафсаху, фақат арафа раббаху. Кім өзін таныса, ал Алла Тағаланы таныды. Вафи анфусикум афала тубсирун. Ай, жаныңарды эле карагылачы. Жаратқан Алланы танығанға ұзаққа барбайлы ғой. Өзің эле қарачы. Саран қайқа шығып атат. Эмнени жеп атасың? Өзің эле қарачы. Қанша мүчөн қандай қимылдап атат. Ұзаққа барбайлы ғой. Мына Алла Тағала айтты. Келгіле, Алла Тағаланы танылы, жақсы көрәйлі, шүкір қылайлы, жақындан танылы, арасы қылбайлы. Алла Тағала бұйырған атқарайлы, тыйғаннан тыйылайлы. Алла эмнени жақсы көрсө ошону жақсы көрөйлү. Эмнени тыйса тыйылайлы. Ал боорукер, мээримдүү, биздин күнөөбүздү кечирет, биздин кайтканыбызды жакшы көрөт. Канча күнөөбүз болбосун, үмүтсүз болбойлу. Алла кечиримдүү. Алла кечиримсе эч ким сурай албайт. Бейишке киргизсе эч ким чыгара албайт. Тозокко салса бирөө да куткара албайт. Алла Тааланын мыйзамы башка мыйзам болот. Алла Таала жоктон ушу 100 жыл мурда ушул көздөр жок эле. 100 жыл мурда ушул мээлер, ушул буттар, ушул колдор жок эле. Каяктан келип калды анан? Ала таалал инсан حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. İnsanға doğrulardan bir doğru ötken, falanca yıl, falanca ay, falanca gün ötken. Eski Allah durgan nerse mele. Eski nerse, Allah durgan nerseye mesele değil. Hiç kim bizi bilmeydi ele. Hiç kim bizi tanımaydı ele. Bugün gelip al, bak şimdi az gündür içinde. Biraz birlik verse, biraz baylık verse, biraz çıray verse, biraz kuş verse, biraz Allah Teala bir tuğandan dostlarını verip koysa, oşuğa çirenip dayanıp, Allah Teala'ga toңbayынды kılmaydı. Şeytandı razı kılmaydı. Şeytandı жолuna düşmeydi. Şeytandı düşman, tübörütü düşman karmaylı. Nafs bizdi jamandığa buyurat. Anın артынан atkarmaylı tuğanдар. Жашу ансыз деле аз, ансыз деле кыска. 50-60 yıl ne degen? Peygamberimiz aytқан 60-70 yılдың ортосунда деген. Мейлі 100-ге чейин барсын. 100-ге чыккандарды көрүп атасыз го. Эртеге ошо эле болобуз. Сүйлөгөнү, басканы, жүргөнү, карылыгын көрүп атабыз. Ошо эле. Bundan başka көп эмес туган. Бизди алдап койбосун. Алла субханаху ва таала айтат. Сени биз бекерле жараттыкпы дейт. Афахасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун. Эмне деп күмөн кыласың? Эмне деп ойлойсуң? Биз сага бекер эле жашоону берип атабызбы? Бир максатсыз эле сени жараттыкпы, а? Максатсыз эле сага ден соолук, акыл, эс, байлык, бийликтин бардыгын максатсыз эле бердик деп атасыңбы? Жок. Максатсыз жаратуудан Алла Таала таза. Алла Таала таза зат. Эч бир нерсени максатсыз жаратпайт. Топурактын да максаты бар, абанын да максаты бар, суунун да максаты бар, күндүн да максаты бар, тоо жер асмандын бардыгынын максаты бар. Ушундай акылдуу инсанды, эң бир шарафаттуу, иссаттуу инсанды максатсыз жаратат Алла Таала. Андай эмес. Эмне деп күмөн кыласың? Биздин аялдыбызга кайтып келбейсиңби? Майлы, кан төк. Онуңан келеби? Биздин алдыбызга кайтып келбейсиңби? Зулумдук кыл, арак ич, казино ойна, жинди болуп, шайтан болуп жаша. Бирок биздин алдыбызга кайтып келбейсиңби дейт. Ва аннакум илейна ла туржаун. Эмне биздин алдыбызга кайтып келбейсиңби? Ач көздү. Кабырга келгенде кабыр айтат экен. Күн сайын айтат экен. Эй адам баласы, мен үстүмдө жакшына эле жүрсөм. Мен үстүмдө жакшына жүр. Учагыма келгенде ошондой мамиле көрөсүң. Кутурба дейткен кабыр. Мен караңгылыктын үйүмүн. Караңгылыктын үйүмүн. Kurт кумурсканын үйүмүн. Коркунучтуктун үйүмүн. Жалгыздыктын үйүмүн. 4 жарыясы бар. Кабырдын 4 жарыясы бар. Угуп алайлы, жаттап алайлы, күн сайын эстейли, унутпайлы. Демек, мен караңгылыктын үйүмүн. Караңгылык. Ал биз азыр мынакей неден деп коелу. Безопасный город, бир жарык город бардыгы. Жарык болуп жашайлы. Мына жерде айтып атат, караңгылыктын үйүм. Ким алып келет светти бияка? Сиз менен ким жатат? Жакшы көргөн аялыңыз жатпайт, эркелеткен балаңыз жатпайт, белинен чыккан атаңыз жатпайт сиз менен. Бирөө дагы жатпайт. Жалгыздыктын үйүмүн. Курт кумурсканын үйүмүн. Коркунучтуктун үйүмүн. Кая мына ушул жөн эле күндүзү кабырстанга келип кетиш кыйын. Жалгыз келип кетиш кыйын. Түндөрсү келип кетиш кыйын. Бир түн жатыш кыйын. Кабырды казып алып бир күн жатып кайра чык десе кыйын. Акча берем, жатып чыксаң бир эле күнүштө болот. Жок. Эми караңыз канча күнгө чейин жатат.
Келиңиздер тугандар, ушунун бардыгы эскертүү. Ушунун бардыгы эскертүү. Кандай? Текеберленбе. Туралбастык кылба. Бузулба. Өзүңдү сакта, ыйманыңды сакта, адебиңди сакта. Ата энең тирүүбү? Кадырла. Кызматын кыл, дубасын ал. Аял бала чакага зулумдук кылба. Аялдар алсыздар, кыздарга, келиндерге, эже карындаштарга зулумдук кылба. Алланын буйругу, бирөөнүн акысын жебе. Адал же, алкымыңды таза карма. Дуаң кабылбай калат. Аллага шүгүр кыл. Түбөлүктү ахиретке даярдан. Unutma önümdü. Allah'ını unutma. Bergen жақшылықтарын есте. Allah'a şükür kıl. Şükürsüzlük bolma. Tokçuluktu götüre ber. Kaniyet kıl. İçine sınava gelse sabır kıl. Çakımçılık kılma. İki Müslümanın ortasını uruşturma. Unut. Sayasat. Uru. Akça. Uruşturma. İki Müslümanı uruşturma. Peygamberimiz iki adamın başını biriktirgenge gelgen. Sen iki adamın жақшына кай жүрген екі адамды уруштурба, о чок салба. Кабырдын азабынын көпчүлүгү екі адамды уруштурган себеби. Буну намима деп коет, чакымчылык деп коет. Кабырдагы азаптар түрлүү, ошонун көпчүлүгү заарадан сактанбагандык, экинчиси чакымчылык деген. Станзиху анил кол. Заарадан сактангыла дегени, ошо заарадан бошогондон кийин, ошо Sağızda şımızda tanıp kalmasın. Burgatıp koygula. İslam din тазалыктын dini. Тазалыкка çakırgan din. Mınake meditsina. Mınake biyologiya. Mınake anatomiya. Dagı ne gerek тазалыкка çakırıp atsa. Жақшынакай kurgatıp. Anı su menen juup koy da ata. Biz musulman kalkmız. Musulman emes ol. Batış bizge ülkü emes. Alары. Batış bizge ülkü emes. Al sivilizasiya emes, kanalizasiya buradarlar. Biz musulman kalkı. Erkektin ordu var, ayaldın ordu var. Bardığına biribizge kayrımdı ol, biribizge korukey ol. Genedey olgan elimiz tuğandar. Tatına kaçır aylı koz ekenimiz var. Gözümüzü kareginde saklap, olar olmaz özümüzdün. Buzuqı kızıkçılığımız üçün. Eldi xinavaylı, buzuqılık kızığımız üçün. Sayasat beka tartıp, tuğandar sabırdılık veren. Bardı dersen çetsek bolot. Allah Teala muşunday jaşonu verdi. Muşunday din erkinligin verdi. Kança degen sayasatçılardan, kança degen alımlarımızdan olup yaratağız. Bunday bizde verilgen emesiyle. Uşunday maşinelerini biz aydagan emes edik. Kırgız eli uşunday başta aydagan emes. Uşunday atlardı bakkan emes. Uşunday koylardı ötkörgen emes. Uşunday büyülerdi salgan emes. Uşunday meçitlerimiz salıngan emes. Uşunçalık ağacılarımız bargan emes. Buna ki, dağı kança degen Allah'ın berekesi. Şükürsüzlük. Bul tuğan, baktısızlık alparat. Bu sarangılık alparat. Bellik jarıgılık alparat. Akıllar kalkalanıp çok olgan alparat. Oşunda geç bol kalmasın. İlagan faydası tiyбей. Gözden jaşmez kan çıksa da faydası tiyбей. Aldın ala birip, özünüzü urmakta tuğanlar, ulular kurmakta. Biri küçülerde ıslatta. İnşallah 2 günlük dünyayken kadırlaylı. Didardagı bir ganimet eken. Bunake, şu sözleri dayardan kelmek olsun. Ayaktan olsun. Buna şu vakit kullandın canazasında çürük kaldık. Tuğanlar Allah subhanahu wa ta'ala varımızdan da razı olsun. Birbirimize de жақшылық versin. Elimizde tırşlık amançılık olsun. Şaytılgan mesele sözlerimizin soğutlar uşu kabırlarda жатқандардың barına, uşul жердерде қатышып тұрғандардың бардығын, қанша деген туғандары, ұрпақтары болсын, ошолорго болсын. Өзгөчө мына ушул нурлан таксырга болсын, нурлан ачыга болсын. Жараткан Аллах Таалам жайын жаннаттан кылып,